Sibuyele sikwamukele la kwezasekhaya talk kwezasekhaya network igama uSithembiso Isibongo uSibisi sekuleso sikhathi ke la isibheka khona indaba lezi sike sithi izona ezihambe phambili esontweni ngaphambi kokuthi sibheke indaba ke ake ngiqale ngokuthi ngikubonge ngiyabonga ukuseseka kwakho kusho likhulu kuthina njengoba ngihlala ngisho nje ukuthi ngaphandle kwakho asikho thina so sikhona thina ngoba wena ukhona ngoba wena ucindezela ulike ucindezela usubscribe ucindezele ushare bese ke sikwazi ukuthi nathi sithole lo mdlandla ke ukuthi siqhubeke senze lokhu esikwenzayo sisakhuluma ngokuseka kunento eyenzekile engithinte kakhulu kuleli sonto hayi funa kuthi kuleli sonto izolo because kunamafana ababili engibaziyo nje nkosami futhi abafana abanganakekile abasebafika la kumina ntambama angithi kunale radio station online sinayo iFly Radio ungakazi uyilalela make sure ukuthi uyayilalela ngena lapha ku Google ungene lapha ku wonke ama platforms anama online radio stations uchecke uFly Radio yambona ukuthi ubhalwa kanjani la ngila ngenhla uFly Radio ungabhali enye into wena ubhalile ukubhalwe la ngenhla uzoyithola iFly Radio online radio yethu asikho ke lapho ngesikhathi befika labafana abafika bazobanga so bafuna ukuthi mina ngibe umxazululi into abayibangayo uthi omunye kade ngangimtshela lokuthi yazini le Fly Radio station ikhona la endaweni lehlala khona uthi omunye eyilalela ku radio station ekhona la endaweni baze beza ke bazoyiconfirmela so kungijabulisile ke lokho because kungikhombisile ukuthi abanye abantu abadinga ukuthi baze bavele obala ukuthi bayakeseka bayakuseka nje bakuseke buthuli lokho sikubona ngani sikubona ngama numbers alokho ekhula ku subscription na ku listenership ya radio nabantu abathenga incwadi nabantu abathenga ama magazines zonke lezo zinto esizenzayo abantu baloku beqhubekile bekhombisa ukuthi ke banathi bayaseseka and okumnandi kakhulu ukuthi abantu abaseka into abangayazi ngiyaze kuba buhlungu lokho especially musaqala ukufisa ukuthi uma wenza into kube sekathi ungasekwa yilabantu osondelene nabo labantu obaziyo ngifuna ukuyikhuluma ke ngayikhuluma ngenyilanga ngicishe ngashayo yokuthi labantu laba esisondelene nabo labantu esiphila nabo esibabiza ngama families esibabiza ngabangani ukhona lo moya wobunja ngishilo namhlanje futhi ngeke ngisaphinda akwathiwa ngaphinde ngilisho lelo gama la okay but uba khona loyo mona loyo wokuthi umuntu makuthi konta iqalayo kube sengathi ke bangamvalela ngaphandle bangamcindezela ngoba ayifanele ukuthi ngayenziwa uyena kusho kufanele ngabe yenziwa yibona that is why ke ugogo wami ohlala ethi hayi abafowenu ubathola ekhambeni ubathola phambili ilento esiyibonayo ke nathi ukuthi abantu abasupportayo abantu abanjengawe nje abantu esingabazi abantu esingakazi sihlangane nabo kodwa bayabona ukuthi okay khona lento lebheke khona bese beyasupport ukusupporta ke inkosi yami kubalekile kakhulukazi kuthina sindle eminyama ukuze sikhulisane akungakhula abantu ababodwa njalo akungakhula abantu ngoba nakho kuukuthi bazana nobani no umuntu nje ozamayo asimsupport thina umuntu oyidayiselayo netafula lapha ekhoneni nani akubo kwethu ukuthi ke simsupport ukuze adlondlobale naye akhule siyazi umsebenzi ayikho izimo ziyabheda so abantu bayazama ngeindlela ezahlukene umuntu ozamayo ke akaxhaswa okay angiphumeke lapho inkosi yami ngingene ke kuzona indaba lezi esithi ezihambe phambili esontweni asiqala sibheke udaba ke oluqala namhlanje udaba ke lweyingozi emgaqweni uma kuyilesikhathi sonyaka njengoba kuyiphasika nje kukhunjula lapha ke ukubethelwa kwenkosi uJesu yabona ke lesikhathi seze sathemo kwanetheme ekhona kubantu kuthiwe ingozi zephasika uma abantu beyinkonzweni behamba ngamabhasi kunje bese kwenzeka izimo eziningi so asinxuseka abantu kosami emgaqweni ukuthi ake bazama ukuthi baqaphele kakhulu ake bazama ukuthi bashayele ngenye indlela hayi labajwayele ukushayela ngayo ngoba bashayela ngendlela abantu eminyango nkosami umuntu kashayele nje besathi uyihambela yedwa emgaqweni uthola ukuthi endaweni ka60 umuntu uyigijimela ngo100 futhi akayiboni inkinga lapho abanye baze bashayelwe ihlombe kakhulukazi emalokishini ke uthola ukuthi umuntu uhamba endaweni ka60 ngo100 uthola sekuyaphunywa ke kushawa ihlombe kodwa make kwakhona ulimalayo isimo bese siyashintsha so sisambe ke seyinkonzweni bani wenkosi sikhonze kahle sibuye siphephile sisanidinga nemndeneni yanidinga so umuntu akangenzi nje into ezoba ubudedengu obungenasidingo obuzogcina bebeka impilo yakhe neyabanye engozini sisakhuluma ke ngale ndaba yenkonzo yephasika Ntombedle yokhonzapi la uNkulunkulu ezongibolela khona ngoba nje sikhonza umuntu oyedwa yebo yangithokozisa lento eshoyo ukuthi sikhonza umuntu oyedwa akekho ogxeka omunye ngiyakhe inkonzo noma ngiyakhe inkolo ukuthi khona into engiyikhumbula njengamanje ngikhumbula lo dadewethu esisebenza la yabo ngeke ngimushe igama fortunately kuwena Ntombedle this time uthe udadewethu masibuza ukuthi kukhonzwa aphi ngale weekend washo la uthi hayi cha impela inkonzo ayaziyo yasekamereni
Yo. So ngamangala nje kulungile ke naye yakhe inkonzo naye Yebo. so ngeke silwe naye Ayoyigubha. ayasigxeki futhi nawe uzobe igubhela inkonzo yakhe uzobe igubha so sikhonze indleleni endaweni engafani kulungile ke abantu bekosi siyabonga kakhulu ukuthi abantu bazophuma baye enkonzweni bapractice ukuphepha uma ukuthi niyahamba nonke ekhaya anishiye umuntu nikhulume phela nomakhelwane ukuthi banibhekele ungathi uyabuya ubuya ke sebethathe zonke izinto uma uzosuyike igobhosi because lezo zinto zenzeka and zihlala zikhuzwa unyaka nonyaka so asigwemeke into enjengalezo udaba lethu lesibili engifisa silibheke udaba lingemnandi udaba olubhlungu lokudlula lapha ke emhlabeni kuka baba uDon emlangeni nawa yasemazi sonke ke lapha kuhlala kwabafileyo ubambo lwami nesitori ngobambo lwami ejobehle kunestori ngobambo lwami kahle kahle kuba khona ubambo lwami 2 alivelanga ubambo lwami 2 unfortunately angazi nami ngeke ngikwazi ukubuza because ubaba uGeorge Sithole usadlula emhlabeni I was part of it Yo. Ngiyabona ukuthi kukhona something God. I was part of ubambo lwami 2 and kubo bonke abantu esasinabo ngiyakhumbula ukuthi maningi nje ama actors esasinawo kulona imina kuphela wahola Wow. noma ngahola sekulate Kodwa wahola. la ngahola kwakumhla ka 31 December kuzohlukanisa unyaka umhlonishwa uGeorge Sithole engiholela wahamba nje kuma ATMs wathi ngimlinde wabuya no 20 rand wanginikeza ngajabula Lapho ngithi mina. no at least I got something Yeah. at least I got something Awushiselanga ilanga for nothing. wayezamela naye ubaba uGeorge Sithole ezisizamela nathi yabo so ngiunderstand ukuthi imali ayingekho and lo 20 rands meant a lot to me because khona lokhu engakuthola ngakwazi ukubamba okuncane kunyuye so ke bafethu omunye umuntu lo engasakhulunywa lutho ngaye ngikholwa ukuthi ngabe uyahlonishwa from ama radio dramas TV enza ubambo lwami engaqhaswe umuntu eyizamela so ngoba usadlula ke emhlabeni akusasho lutho ngaye so ngiyafisa abantu abanjengalabo ngelilanga sibahloniphe kube nomgwaqo nje lapha neAdams ngakubo ekuthiwa iGeorge Sithole Avenue something like that okay ke yeah so baba ke lapha ke uDon mlangeni udlulile kuleli sonto emhlabeni usejoyina abanye ke asebedlulile because uma ubheka icast lapha na it's good is nice ikakhulukazi labo bedlala phambili imost yabo sebashona umfundisi akasekho ugogo akasekho usismay akasekho umam Defni lapha naHlomuka ubani omunye uStumo Jomafela akasekho abo FK noGundi bonke abasekho so umuntu osasele lapha njengamanje uThoko uThoko kuphela osasele njengamanje so siyambona futhi usaqhubeka ke naye kwi-industry so ngiyasithemba ukuthi ke ukuthi akekho kwaya ngale wabuya weza ngapha engiyacabanga nje into abangayishaya ngalena njengamanje comedy abayishaya ngalena futhi sebejoyinwe nawo uMandla Thabetheke lapha noBhongo yabona sebahlangana bashaya enye into ngale kaCezweni yabo so I hope kunjalo I hope masedlulile emhlabeni sithi masifika ngalena bese senza lokho besikwenza angazi uma kade ungenzi lutho kusho ukuthi uzoqhubeka uhlala ungenzi lutho uma kade uhleli ushaya izandla nangalena uyoshaya izandla kuze kube lento and there's nothing wrong ngokushaya izandla nkosiyami but shaya izandla phela nawe ngelinye ilanga ushayela yabo so ke nje asithi ke alale ngokuthula ke lapha ke ubaba uDon Mlangeni nawa sishuthela eminyango ke abantu bekosi yabona lengane ekhalayo ingakuthusi ingakubangazi so sisemnyango njengoba ngangishilo kwi-episode yethu edlule ukuthi izinto zethu ibheke eceleni so asinandawo njengamanje asinakhaya so izinto lezi ke kufanele sizibekezelele ukuthi zenzeke so singayinaki kakhulu sisakhuluma ngokushaya izandla kunentokazi yangasekhaya ngicela ukweshayela izandla yabona ke mina ayikho into engithokozisa njengokubona umuntu engikhule naye nomuntu okhule phambi kwami nomuntu ke engimaziyo nje eba successful yabona kunentokazi ekuthiwa uPhinkwa kaDlamini sikhule naye bayamazi kakhulu abantu balapha kaNdengezi uvule isitolo kule mall entsha ebizwa ngokuthi iWest Town yeah unesitolo laphana please bantu benkosi uma niya kubona le mall nidlule esitolo sakhe sibizwa ngokuthi iModesta nidlule nibone isitolo saModesta lapha fashion design and usehambile kakhulu so kuyangithokozisa ke lokho ukubona kakhulukazi abantu bakithi abamnyama beba nezitolo endaweni enjengalezo yabo so ngelinye ilanga ngiyafisa nje ukuthi uyahamba emhlanga uthi Dlamini and Sons
Sibisi and wife yabona so yeah zonke lezo zinto lezo kungagcini nje uthi siloku sibona ophandey uthi ngisaya ka Phandey ngisaya ka Sing ngisaya ka Jadwathi ngisaya ngoba ibongo zabantu lezo ngisaka Phavena Phavena zonke lezo ibongo zabantu o Smith and Nephew yabona so ake babe khona nje oSibisi and Nephew usibisi nabashani yabo utshela ukuthi nathi siyabasupporta sithenga kubona yonke kodwa lonto ilele kulento engengayisho ukuthi asisupportaneni sisodwa abantu benkosi yazi kuyihlazo ukuthi ithini sibaningi eSouth Africa but ithini singafunani kakhulu and ithini sihlupheka kakhulu ngoba ukuba thina sisodwa siyakwazi ukuthi sihlangane sisupportane zonke lezi ezinye izizwe ngabe zikhothama la kuthina kodwa njengamanje thina sikhothama kuzona because uma uphuma la uyothenga manje uyothenga isitolo sabani isitolo saka Ackermans you know but awuthenga isitolo somuntu wakini nathi kodwa sihloniphe business ungathi kuma ukuthi usune business busubabukela phansi labantu okuyibona abakusupportayo abakukhulisayo unyusa ama prize uyiphathe noma ikanjani so ke nje asixhasaneni bantu benkosi sisekane sisizane sabantu abamnyama ukuze sikhule siye phambili siyeke njalo ukuthi masisekana kusekwa abantu basematshwaleni kuphela kwazi ukuthi uma ufuna ukusekwa abantu abamnyama vele tavern no lokho ake sihlukane nakho so siyabonga kakhulu ke lapha ke kuPinky uModeste sakubongela sisiwami siyathemba ukuthi uzodlondlobala kuhambe kugcine nje kuthiwa ama malls anezitolo zika Pinky sisakhuluma ngaleyo uPinky fashion design akuyindaba nkosi yasengicishe ngishaya njami lezi zomgosi hayi ngiyakubona ngobhoza yabo ngiyakophoza phela yazi kulodaba lapha kwa social media olungihlekisile this week sike sakhuluma ngalo of udaba lolu oluthinta impahla lezi ezibizayo lezi enamagama athena abo Gucci abo ishonda amagama phela ngizazi lezi zinto mina nkosiyami LV LV yabo bani ukuthi shine sithe hey lalelani la nini le impahla lezi enigqokayo qhamuke sekuthiwa made in Paris made in France impahla lezi ezakhiwa la eShine angeneke kakhulu kulokho mina but umbuzo wami sekutheni size siyiqhanye ngeimpahla zako France zako Paris zako bani ake siyiqhanye ngeimpahla zethu yazi sekhona lamajini khona amajini okuthiwa iTsepo eSouth African ake umuntu ayiqhanye ukuthi ngithenge ijini kaTsepo you know uyiqhanye ukuthi ngithenge ibhathu ngithenge isomphaya you know uma Mlindiwe Khuzwayo yenze nayi LK yakhe naku Modeste ukhona ake siyiqhanye ngeinto zethu siye ukuthi njalo thina uma siyiqhanye ngeinto zabanye abantu uthola ukuthi impela nize nexabana athi umunye ifake kulungile noma ngaba yifake it's a pity kangwazi nomehluko phakathi kwale impahla mina nkosiyami mina ngiyiqhokela la emva kwendlu nje phela nje zakho umuntu oyedwa zakhiwa umuntu oyedwa obani shintsha amalebuli yonke leyo nto leyo so ngeke wazi yabo so nje ukuthi kushintsha amalebuli so nje I think lento lena isivula amehlo as South Africans ukuthi lalela not as South Africans only as Africans ukuthi ake siyithande nkosiyami ake siqhamuke nento zethu siye ukuthi njalo thina silokhu saba ama consumers asisungule kwethu umnotho ujikela phakathi kwethu siyeke nje ukuthi umuntu omnyama kwazi ukuthi hayi siyabulalana siyadubulana siyakwazana akiphele leyo nto le siyawukhuza loyo moya okay asikho ke lapho besincoma lapha ke uModeste uPinky kaDlamini sizoba naye kuhambo la Jane very soon kwakufanele sibe naye ngoJanuary then kwaba nezinkinga ke ekhona but sizoba naye la kuhambo la Jane sixoxela nje ngohambo lwakhe kuze kufika la asekhona njenga manje okay ke sesiphetha siphetha ngodaba lweMarch in March and March ngangithi kuthiwa iMarch in March because yayingo March so iMarch and March kunentokazi la ekuthiwa uJacinta Ngobese Zuma umsakazi lapha ke kwiVuma FM uJacinta wenze into enhle enkulu kuninga ehlale kwenza okukhulu kuzothiwa nkosiyami kuzothiwa konke ngigwazele yona yabo because the last time ngangincoma yena nalomhlanje ngicoma but into enhle fanele siyincome because ngeke sikwazi ukuthola umuntu enza into enhle so uJacinta lapha into ayenzile usungulele iMarch yokuthi ake kuphunywe kuliswane nalabantu abakuleli ngokungemthetho and yaba successful iMarch yakhe ngoMarch so uyayiphinda ke ngomhla ka2 May uyanxusa futhi abantu abaphume and this time iya kuwo wonke ama provinces not only in KZN lekuthiwa abantu ake baphume bayolwisana nalenkinga yabantu bokufika
labantu abakuleli ngokungemthetho yazi isilo esesadlula umdlokombane esesakhothama sake sayisho lento ngelinye ilanga sithi abantu ake bahambe baye emazweni abo ke silungisa indaba zomndeni kwasuka omkhulu umsindo le South Africa kwaze kwathiwa isilo siqhamuka nendaba manje ukuthi mhlambe akube nokucwaswa kwabantu bokufika kube nodlame kube nozinofebu kwase uthanda lamagama amakhulu okuzinofebu ngilisho kahle lona lelo gama lo xenophobia loyo yabo so utshela ukuthi siyawathanda ke lamagama uma kuukuthi izinto thina zisasifavor yabo asikaka affecteki izinto ezigilwa ilabantu laba bokufika so ke baze bathi ke isilo fanele sixolisa ngisakhumbula noma saxolisa noma sixolisa ngaleyo nkulumo yaso but siyayiqiniso inkulumo leyo idinga ukuthi ibhekwe ngempela ekutheni sineyinkinga eSouth Africa onke amazwe aseAfrica aneyinkinga inkinga zaseKwaZulu ngisobani uma ukuthi uyaphuma ngaphandle because hlala ulungisa inkinga zakini nomunye ulungisa inkinga zakwakhe kusizwane ekutheni lezo inkinga lezo zigcine zilungile kunokuthi ke usuke ngakini uyodala inkinga kwenye indawo ungene kongemthetho udayisa ama drugs kuningi okwenzekalayo ukidnapwa ingane kidnapwa nabantu abadala njengamanje so nje kuyimess but ke lokho I think ikudinga ama politicians ahluzile ekhanda kudinga abantu abahluzile ekhanda abazokwazi ukuthi ke basilide sisakhuluma ngalokho Nkosi yami umuntu akashayela izandla lapha ke iMK umkhonto wesizwe MK ikwazile lapha ukuthi wine iward is it ward 101 lapha ke eMhlanga uhlanganisa uMhlanga Phoenix Mount Royal yeah lezo indawo lezi ekwazi ukuthi ezabamhlophe ekwazi ukuthi ezeDA khale ngaphansi keDA this time kulama by elections akade ekhona so siyabonga kakhulu ukuthi ke iMK sibone ukudlondlobala kwayo but lokho kudlondlobala akusho lutho uma ukuthi bazowina ama award qhubeke isimo bayihlalele baqhubeke nokuphetheba lobo kade benzeka all these years esihlala sikubona ukuthi amakhansela siyawakhetha agcine engenzi lutho sigcine bagijimisana inkantolo kugcina gijima indaba yobugebengu nje sonke isikhathi so let's just hope ukuthi ke bona bazoqhamuka with something different with something ezokwazi ukuthi ke iphakamise abantu ngeke ukuthi njalo kuhlala kukhulu indaba ukuthi yakhe sizonenzela uANOB no C manje ukuthi sisafuna ukuvotela uma sinivoteliwe nyamalela nisatholakala seniphenduka ama celebrity senihamba ko Florida you know futhi ama politicians safaka imvubu ngelinye okay adlule lapho Nkosi yami cha kulethi yangithinta serious because these are the people fuze abathunyiwe so you can't thuma umuntu athume ngayo khona bese yagoloza ukusuka because abanye bagoloza ukusuka and abayi la esibathume khona kulungile ke asibekelana ke i-episode yethu namhlanje yo ezasekhaya talk cishe ngathi uhambo rajeni ezasekhaya talk kuningi kusepleteni yeah sibeke la siqhubeke sikunxusa ukuthi ke sisize ngokuthi ke usubscribe ulike ushare ungakhohlwa lapha nokuthenga incwadi zethu uthenga imagazine yeah so yilokho nje kuphela kama usithembise Sibongo Sibisi uma ufuna ukuxhumana nathi cishe ngakhohlwa angishongo la sithani uma ufuna ukuxhumana nathi 061 401 7076 061 401 7076 and uma ufuna ukuthumela i-email media@gmail.com media@gmail.com God bless.